Hey friends of the blog show खाने सका आंग कैसा नॉर्मल शेयर खाना मुझे आंग रिसेंटली जे वीडियो खाइमानी चेम बनाते हैं और वीडियो माने मोटा-मोटी वायरल खा इनका अनेक जन ब्रोने सपोर्ट माखा बट आंग कैसे कॉक शेयर खाना मुझे और वीडियो एक्चुअली जेतना रखा एक दूसरे आंग कुन चेक खाई गया आंग चैनल कुन चेक खाई गया माने बाहर तामंग तो इंया तो बट आने नेक्स्ट दिन मीटिंग तो माने कैसा अब खाई मीटिंग तो माने एंटी रेबीज वैक्सीन होती माने जे वैक्सीन तो माने ARV हमने जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग तो माने बिसांगगंज सीएम ऑफिस इनका आंग बिसांगगंज सीएम ऑफिस थांगपुरा से लामो थांगी तो पुरा नुखतियो वीडियो कैसा ने बेलखन views bangi tongo nge subscribe makin game khai tongo ngam nugan bokha belakhe serangka ngam tinni je meeting thamne clip sang channel phunuri wanandor nai nai di meeting thangi ang phira phaika and then ango dino mane tam sanai nogo phaite sang man check khai tong khani channel YouTube studio je bese views bangai tong bese subscribe bangai tong ngam tunu nai no ani odina khopong katika ngai ang bokha belakhin bokha serangka ta apoke nor bese share khana musuk mane akok do nor kise clips nai nai di ang usang meeting thamani anti rabies vaccine tini district level sibai jolawon mani abo CM official अपन से क्लिप्स आगे फोन रे रन ताबो के संगे पड़े ब्लॉग कंटिन्यू खाले अंत तीन निदो जस्ट मेन टॉपिक how you are feeling? Quite good. It was a very informative training session, and we got to learn a lot of things. A lot of ideas were cleared. It was a good training, and it finished early, so we are happy to leave early. Okay, see you guys. Among gagai Bisanggonjo CM office Sibajolo district azga tine meeting to mane anti rabies vaccine hote gagai mo district level ne meeting training kam meeting gamo tine attend khaika tabo pai nogo thangi tongo tese sare ko night duty tongo gai normal firanta tabo time kha 1:30 see you khulum kha takukte bukuk songno joto triprani tongnai rokno joto energetic triprasa family rokno ang belakhan ani khabai khulum ya faram tangi himale recently miani simin ani je ang last video upload khaimani o video ungkha ani je katal chamber khulukmani ani nogo ngamana ti ang kese video samai remani ngawro belakhan chini tibasa rokni hamjamung mangkhang mane ani kha belakhan tongthoka belakhan kha furka hanga ang opo indorno sana musungo belakhan hambai nor amna sak support khaimani bagai hanga ngai ani norang sini dongo ang kha energetic tiprasa je YouTube channel founder ngai norok je borok ano recently subscribe khaika borok no ang belakhan phaika hamma ya faro ani energetic tiprasa YouTube family o friends ok taise tirin video bang sana musungo norok no ani mongkha Dr. Sandipan Deborma ang MBBS MD medicine ngani chamber recently ang mane MD pass khaidrop ngai MBBS pok ai mata balokha ngai ang taw recently taklai konini July masa na MD medicine complete ngo ngaman bagi ang taw recently chamber shuru khaikata ngani chamber ni location kha Agartala North Bonmalipur near Bhagavan Thakur Chomani ngai Yoskona club by Bhagavan Thakur Chomani ni kasaro kaisa medical hall tongo Shiva medical hall ngai Shiva medical hall ni just opposite Goleo nani chamber ojagane signboard thamjak tongo norok mane yang phaikan nuk manaita ngai ani contact number tongo 7005583601 o contact number norok always call khai phaidi tangi himale patient friends of miani simen patient rok ekjon 5 rok thanga because angbo mane sob somoy nogo available tongia ani chamber available tongia tangi himale angbo একজন গপ সার্ভেন্ট গানি obviously hospital duty tongo hanga ang pule pura hospital duty ma thango tarpore jefra ang nogo hai free ngo apra se ang norok no chamber patient kisa nai ruta amdi haita ang norok jodi ano kun phone khe kan ro phaiga ang nor amna phai mai aphan ang aban bain ang takore buk sang no koina mo sungo norok je kono rok jodi ang phone mo sung khang ano segang prior call khe phaidi ar number jatang video ni description box rai ruano norok call khe ano ang to tong kri nogo amde kaise appointment nai phaidita ngam থেকে balance aku go because ang musungya norok tin boro as cost ke phaine hasal ni dini bo udaipuni phayo tarpore yang te bo kakra bononi phayo tarpore yang mane para hasal black tul phaina to khoros tong na amdi rok ang musungya norok phiro thang to honai aban bagi sai tong ta norok phaina nga ano kaise call ke phaidi je ang nogo to tong kri chamber available ya nga norok bo subidang nai te phiro thang nangla nga ang bo te kha khamgla jodin
norok phai firok thang angkai ano phone ya kari angbo bukha tong thagi angwa bagi norok sobse phaina sakang ano kaise call khai phaidi ano number 7005533601 friends so ang babo tai sari sen lewan so tongman hinga angkai ani kobang ma takok te bukok song ani brother sister boro ano o je mane video boro ano onek kisu comment khaija mane kobang ma rok sombonde gasa comment bangkha ang mane reply khaimana jotono সম্ভব muli ang pokke because ang saijung ani YouTube channel chalogo plus ani job botongo plus yang chamber patient lain hingga ang onek belai busy thango ngaban bagi ang but still ang jesu mansang ani ang jesu possible time free mansang ang norok mane message te reply khan try khaija I hope norok je queries ano sangka health ni sombonde rook ni sombonde ang norok help khaima khana ang saima khana nga hepan norok te queries tong khange ang free time norok no kaise video samir nai norok any queries even o video tola bondor ano singi mano jane previous video norok sangka kebang rook sombonde je baksa borok maise mia baksa borok basa sagrom jago baksa kulum haimyangai tongo baksa sutio jala porang jago baksa heart problem baksa kidney problem baksa liver problem ngam te norok no sangka ang jesung mansak norok no ani video bising te ang sana try khaija but amo kaisa comment type khai sana se possible ya so ang babi dongo je financial logo ang emon kaisa video khainai je jaga video norana queries sangkhangai ang jo kaisa ke ang norni queries no ang mane solve khain try khainai and just best of my knowledge ang mane sawi norno help khain try khainai ta ngen norok jodi kuno health tips ba norna baka kuno confusion doubt tongkhangai nor ano ani agin video chamane video othoba je mo taw video ang khai tong mani o tola nor comment box ke nor singdi ngen nor je ang feel khaina important je na answer khaina moto gang nor no kaise video samoi nor answer khainai ngam de gang ke nor bang ba ham interaction khaiman nai ngen nor bo je kuno health related je queries doubt tong mani nor bkhao nor mane hasal khaiman nai ta nor bo mane saiman nai gang wani try khaina je saman sang nor explain khaina ni je moti bemar ke tam mo bud ke diagnose khai tam ke treatment khai had ham hamia bati o rung ke puting yang normal salang try khainai ta ngen norok nangai tongdi ngai tai je borok tino video ke tongnai tongnai norok channel subscribe khlai di norang ben nangai tongna bagi jeng tabu anio je channel ni main tabu motive kha mane patient ono nainani bro interaction khainani hingga ke plus mane moto kind of blog channel hai but hapana tabu mane jeng besibak no jeng ruk tei kok salai nai tei ko ruk tei buruk tam bahai betai bah ke hamna hamia omong tei jeng kok salai nai ngen norok ani channel bai gedali tongdi ta hai di bana nge friends ok tai sai no hai biduni pai thago ang ekdom mane bukha bai hamba ya fana musungo je tini takuk te buk song ano ani mane o video ani je chamane video to mani arok je kaham comment khai ka mane bukha pura sangai thanga ang te bukha sangai phai kam te video te bo phani sal rok khaina bagai nge norok no je kuno health related topic on no help khaina bagai chini borok no amon bagai ang mane non bagai tongo ke norok no contact khai mane anytime ani phone number jak tongo obviously ani number norok jodi kuno health problem tongo ang phone number ke norok ana phai phone mano ke norok just finance gansi mano ke call khai phai di jate norok phai firok thang nangejar angam norok bagen chawo jate norok phai magana firok ta thangtu anro naijang bai phai ke mane norok naijang thangtu abang musungo amti haita te shai no hai ta ko no na ba bai hambai no na no support khai sa kaham comment as kati kok bai no na comment khai mane bagai ani previous video Hingga friends, finance halo tang norno saka je ang norno je health queries tong mani nor jan comment khai singka oman ang kaisa answer khana try khai nai oman bagi ang kaisa dedicated separate video salam nai ngen norok next video oman nuk man nai nge tini apatro kaisa demo ang sanai kaisa ani takuk bin mung jos de borma bono ani previous video je chamani video comment khai bono singka je bini babu tabu recently belekhan mane ramui tongkha maisai miang tongkha hingga nge maiki sawo mane maisa odo maisa hun bini bahan khai apu bo maisai tongo gabang ma but kaisa mane adagona pone hene bo taise mai ukhri jak handa nge mai ukhri jago ke bin chori onek mane durbol thangka rangbai thangka markai ekdom chori obasa kharap mojak hanga ang kono sana musungo tabu bonang pai ke health tips nai hanga ngai boje sai tongmani patient mai ukhri jago markai mai sai tongo but taise adagona pore hanga no mai te sana musung phayo hebana bo safana bahan khaya ramen tongo hanga ba an mote hanga mata mangman hanga ngai amo ek doroner gongmano sugar mano diabetes mano because tange hamala diabetes hanga patient rock mane polyphagia mane tamo mane polyphagia kaisa medical terms polyphagia mane bo mai mate ukhriu asna mai ukhriu sap sao batamo bin sugar ne bagai je sugar ba je jin choreo je mai saman bising te jing je phan mana nango carbohydrate theke je jing sugar mano jeta jing bono mane phan mana nang mane ta glucose je mana tong mane sugar je mane mai ni bising te jin choreo jin thio thango jing mai sao tapore bohok te aba absorb nge jin choreo jin thio thango in the form of sugar ta ga sugar ta mangkha tab je boroni diabetes tongo sugar chini muscle othoba chin mane je koni je naman jaga chini skeletal muscle rogo hapmaya abo entry khaimia chin thio bising guri tongo ta nge je safano bo
proper kamu kelai ya di haita enggak borok ramen tong tang male boje samen external source bini apa kamu kelai ya enggak bin chori ni fats so je muscle ro protein ro breakdown ngo enggak bote po ramu thangota enggak sugar amo kai symptom important symptom je polyphagia ngo je patient sao safana bini weight gain nya bin weight loss ngo na din rok nai na je sugar patient rok din ram ramo mana safana bahan khaya borong amte hang tong ta because borok je sai tong sugar amo pon chori yo using ya ama utilize eng mai ata nggak bagi borok ramen tong te phaben borok sana musungo polyphagia ngom di haita ama sugan main lokhon polyphagia mare maibi sana musungo polypepsia tibo bisi kango tabare polyuria barbar setiyo o tinta lokhon tong hangka norok sugar tong hone kaisa suspect khaima lota hangke jos debor ma jana comment khaikya je bin babun ngamte problem tong mane I hope noragabo nang kaisa sugar test khaina ngotabo nang sugar test khai nai nadi sugar bisi de komda jegon doctor no phunuk nadi consult khai nadi je bahir buti rok government tips ri khata je bin je problem samani angamde hema tongota apa te different cause bang mano but awan bagi tempat nai patient check up ma khainai ta I hope jos debor ma takok jos debor ma nin kisal help bang khana o video ni bising tei nin kisale saiman khana je tamang man batam ang ma tong bini am the condition ta ngam de hagene sung thani sal logote bo non je health problem tong mani amrong te sing discuss khale nai ngen norok bo je non health issue tong man nor ano comment khai tolaw sadi angom no non aste ke ang explain khainani next video ni bising te ang try khainai ta Guy friends of Kirin Bagam Sing no I hope norok blog enjoy khaigena ngesing financial logote bo interesting health related topic ti sing mane discuss khale nai nor bangkok sanai ngen norok ani channel bai mane nangai tong di gedalai tong di ngai norok je borok kedal borok khai eting phai gan channel lo energetic tiprasa family o nor no ang pakha bai lamsogo phai ka ngen norok te bo support khai tong ni ngite sai no hemale fine kedal video Kirin Bagam Sing no bye bye stay fit stay healthy and subscribe to energetic tiprasa